Isandla sendoda sithonde siyafafaza bafowethu niyangazi. Ngikhathele ukuyichaza. Ngihleli noSibali lapha uMangethe. Sibali. Sesiphinde sakubonana futhi. Akusekonjalo. Sibali namhlanje ngifuna sikhulume kodwa ke manje into engifuna sikhulume ngayo ilenze kezwena asikwazi ukukhuluma ngento engekho. Asikwazi ukukhuluma ngento engenzeki. Ya njalo. Izwe Sibali mabhedwa badidekile abantu manje. Ulamula uthini? Ulamula kanjani Sibali makunjena? Uthini kubantu wena mukubheka izimo ngendlela okwenzeka ngakhona siyababona ngizwe nampo phakela umthakathi abantu banuka manje amaphutha abantu bakhombana ngemina asazi manje kwenzakalani Sibali uthini ngiyibona ubonana Cha abafowethu ngithi nje mina ake bengayilusi focus ake sithule sibheke ngoba njengaba labafowethu labo ophakela umthakathi nongizwe kuyibona abantu noJessica Mangobese kuyibona kwamalida Ngicabanga ukuthi mina ke sithule nje sibone bona singaze sijaji into engekho. Yabo njengoba manje nawe uvela nezinkulumo zokuthi bake bavakashela indoda enkulu eParliament. So ake singaqala sijaje ngoba asazi ukuyibona kuyikuphi ngoba ngithanda bekwenza lezo zinto lezo sasingeke ivula nosabo nokuthi waholela ekutheni kuze kugcine kufika lapho kwakuyini. Ake sinike bona ithuba ke benza ngendlela yabo njengoba iqala kwabo. Yes. Ngisho nje kanjalo. Makungathiwa ke Sibali njengoba kunjena uyazi ukuthi sikhuluma ngoba sekukhona ukukhulumisayo umphakathi bathi nganxanye khona othi bathola isamba semali singa 3 million abanye bayagxeka leyo nto bathi sicela ubufakazi wesinye isandla sibona ke uZoso elapha kwa iStore okuyinto esingazi sibone before understand uthini wena Abona nje ngingaqala nje ngekaZoso uZoso nje ngoba lapha iStore uyewazi ukuthi wayeyokwenzani lapha thina singathi wayeyothatha isipho esithile kanti ngenze ukuthi wengayile ngala mhlawumbe wayeyobona nje ukwenzakalani nokuthi nayifuna leyo nto ngayithola kanjani singene kule abafowethu laba ade bevashela upresident abafowethu ade bevashela upresident akekho ngempela oneproof ukuthi lapha abafike bathatha isamba esithile Uphakela umthathu ke wakuveza ukuthi nabantu abake bazama ukumnika u10 million wawana so manje waseqhamuka aba 3 million ngeke kuye ku10 million uzothatha u3 million Ngibonile nje umfowethu uMancinzi ibriefing yakhe lapha nechaza ukuthi bathola nemali abayitholile okwamanje asikabi nayo iproof yes That's why ngithi mina ke sinikezeni bona amalida eke ikhulume wona ngendlela eyikhuluma ngayo beyihlafune bebona ukuthi izophela kanjani nokuthi into ekhona noma into engekho ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi siyabacabangela ukuthi kungenzeka ukuthi bayitholile le mali kanti ngempela mhlawumbe abayitholanga kanti okungenzeka futhi ukuthi bayitholile ngempela abantu abanolwazi le ya3 lapha phakathi ungezwe uphakela umthathu ubhudile wabehamba naye so thina njengabantu akukho esikwazi sisacabangela kodwa mangathiwa Sibali wena kusasa zilokhu ziyavela insolo zokuthi ikhona ngempela imali abayithola kebe babadayisile abafowethu laba bebemasha nabo ngabafundi nje bebemasha nabo bekabantu abalwele ukuthi bafuna ukuthi kubuyizwe kodwa mangathiwa ngempela imali bayitholile kebe badayisa futhi nayo president kuyofunela ngomuntu lekhona bemkhiphe esikhundleni nabe bezokwazi ukuthi abantu belungisizwe ebanika imali ukuthi abaye ukulungisa usho kahle kahle kwayena ngabe uyalibulala lokho sina ngabe ezonikeza abantu singalungisa uziliyeke lishi yabo kuma nje no matric asisebenzi yabo so abafowethu ababuya ngaphandle mina angangibablame kakhulu right mina isikhathi esiningi ngiphila nabo even la ngisebenza khona most yabo nje nganje ububi baba ngibazi right bakhona ke abanje ngama Nigeria cha ama Nigeria hayi nami ngicala ungasho labahambe ngani ngoba vela ama Nigeria lento ama drugs ezweni lawo ngathi awasebenzi ngana kwatholakala ukuthi udayisa ama drugs noma usebenzisa indaba ama drugs uba nesijezisi esithile esikhulu sitholayo yabona so mabezoza ku Banana Republic befike bedayisa ama drugs ubani ongazali ingane eyikhulise kanzima ingane nje obidula nje ubisi bese kugcina ukuthi ingane ayibhema ama drugs uyibona lo nto ukuthi even iya affect ana ifika lapho ngoba upresident nama ministers ikhe ingane zabela emalokishini ayibhema lezo zinto zivikeleke kakhulu zinana ama bodyguard even abafazi baba nama bodyguard aholelwa mhlawumbe istate nangendlela kwenzeka ngakhona so thina esile phansi yithi safara ezweni Sibali ile impela into engifuna sikhulume ngayo namhlanje eyokuthi uma kungathiwa umengameli ubanikeze lo 3 million ngowani 3 million umcabanga
kusho ukuthi phela ngathi ubanezilo oqinile nokuthi abayeke lezi lamamasha khona beyeke sho njena afune unenhloso zakhe ethila akafuna ukufeza ngalo 3 million ngoba naye ngakho amamasha izinto eziningi bathiwa amamasha kungabazazi ukuthi zenze epoint sasingesazi ukuthi kunengane na13 encelisa umntwana lapha eThekwini sasingeke sazi ukuthi kunama drugs adayisa lapha epoint ubana amamasha ayengekho kanti ngalonke kathena ngathi phela ama officials kunabantu abalapha phezulu abazi ngayo yonke lento ezakalayo njengobona lapha kumadlanga kuvela kakhulu o station commander oma minister ngesibabize ngamagama ngaphela imadlanga isa investigate nayo izo thuloba ubufakazi igcinene ukuthi hayi president nabo kodwa manje into efike ngishaye mina hayi abanye eshaya mina upresident naye uyasola endaweni ethile ezakhe ngecorruption esingayazi so mana imadla ngithatha futhi ubufakazi lapho iyonikeza upresident njengoba ekuyo leader wehle kanjani engasazonke lezi zinto bezenzeka lapha ekhulunywa ngazo kumadlanga nabe ethuphethe abantu endaweni ngeke wazi ukuthi kunamasele enkomo la ngeke wazi ukuthi nabantu abakhendla imoto zabantu la uyasolisa so upresident kwayena nje nayo ngakwelakhe side hayi mina ngimrecommend but akukhulu ukuqaba manje uyena ngaphimana uyena enoqala lento commission yakhe i-commission ifonyo hoyi njengoba ifonyo hoyi imadla ka-commission vele kade kahle kahle umuntu okhoste yonke lento esikuyo manje umkhwanazi ngokuthi ekhiphe lezigebengu lezi waseyena upresident wasefoma ikomishana ezophenya ngalezi zigebengu njengoba phela sithi umkhwanazi akhuluma na phela kuyabavela kumakomishana osuku nosuku futhi hayi basukela nasulandela bonke laba abathintile bakhona phela kwi-corruption so manje iyo ngithi mina umkhwanazi yabona nje bakuthiwa kuyangami ngabe ufana no-Ibrahim Traore evele take over state manje wachaza ukuthi nakasi politician uyiphoyisa kanti-ke naye phela uTraore lona wayengelona ipolitiki wayeyisosha so manje angidabona manje ubani usibanye lokho ukuthi amasosha la eMzansi angithi usibanye ukuthi nangicabanga usho umama hayi umama khona lo baba lo so ngokuthi mhlambe yena nomkhwanazi ngabe ngeke bebabebele meeting ukuthi endoda mali izoshona phansi sikhona njengoba ngeke ngakhuluma naseqaleni ngathi mina lento ukuthi upresident ebe ulamama olapho lapha no enje matsaha ngithi umama lo engawatrain amasosha lo mama sibani la ubhekile nje yona ngesingayi mawu na experience lapho parliament experience ayisebenzi ungathi ngibheka nje ukuthi usopolitiki uli kwisikhulu ngoba lapho uyabheka ukuthola ukuthi imadla commission baningi ngathi abana even ama matric abaya baphasanga abaya bana nje ama competence kodwa baphathi ibhamu kanjani so na ngeke uma ngaluthi ngelinye la ngithola ukuthi wayengenazo iziqu zokuthi ngaba lapha kwi-SNDF so manje lezi zinto nje lapha nje ngathi uthiwa wona ngathi usho njengoba ulokhuzana umbalula umbalula uyaba khona kwa transport ngakuna education uyaba khona kodwa manje wathi wabheka bathi bembiza abantu bamateksi labenenkinga ama-permit beboshelwe imoto wathi andizi wayesho ukuthina idakezi kanti wayebekelweni lapha phezulu nabe bezothi abantu sebekufuna bese uzothi kubanda andizi so ukusho kahle kahle abantu ngithi mina lapha ngathi khetha ngokuba utho ne-politician bese uyabekwa i-politician njengoba yesho mamkhawulethu ntshontsha ngapha ubekwe ngapha untshontshe ngapha ubekwe ngapha uvikelekile ngoba manje state sikukhavile ungamosha uqede ezweni kodwa nje bazolobe bekunikela ama-bodyguard emgadeni abakumunca ama-bullet wakhe noma usumosha kakhulu wena siyakumunca ama-bodyguard akuwuya bemphakathini bekubona ukuthi unjani umphakathi phela ungaxoxa nawe kahle futhi ngekuthathasele baya sibathiwa labantu laba bagadwa lapha eParliament sinokudibana nabo noma kuyenzeka babavele nje emphakathini ayosiparabekho uthiwa kuyatoyitoya nje ufile embalula wayathandisa abona nje bayizindizela phezulu la embonini hayi mbona idlalo sibali uyabona nje sibali labantu baseParliament into umbuso nje obadidayo lento amabhulayithi la abanikeza zona uyabona labantu bahlahla kusebantu bodwa uyabona sibali ngeke ufike uthi angivotele ngivotele ube phezulu mawusulapha phezulu usuyangisaba manje kanje kufuneka ugade manje kanjani lento nje inkinga kakhulu ukuthi ngempela ungafika uze kimi ukuthi angivotele masulapha usangithini kodwa wazile kanti usafuna ivote ukuza la kimi mntana uzokuvotela yini kanti leyo ifihlayo wena yiko ukukhohlakala lokho kwenza ukuthi begade kanje bazi ukuthi bakhohlakele ningi izinto ezirong abazenzayo ngokuthi ngoba ama-officials kufuneka begade ukuthi bengalimali phela la ngathiwa nje okay umthetho le-South Africa ukuthi akunamuntu ozogadwa manje ungabuka ifilimu lapha eParliament
film ngadlala imini ilakalile hey madoda ngilapha kudaba lapho abalanda akukho ngene nkalo ethola ikuyapula Osibala usho ukuthi ngoba ama drugs emangaka ubani ongenisa ama drugs abokufika nguhulumeni ngabelungu ama drugs kahle kahle la wagalandela umsuka wabo iBrazil engathi khohlalele kakhulu ngendaba yama drugs ama drugs angena ngama harbor nangama airport okay so should la emahaba la sama airport ngicabanga ukuthi abantu abaningi abagada lezo ndawo kunama security lapha kunamaphoyisa should kuzokunomuntu ophezulu okusukazi lapha abaphezulu mhlambe njengeminister mhlambe unemkhumbuthi lozofika lapho phethe into kanje ningadlinge nisondele lapho kusondela abazwazi ukuwathathe ezefikela emphakathini ngoba yonke into lefikele airport iyaseshwa yonke into lefikele ehaba iyaseshwa kunjalo so if how come ukuthi zizofika la kwi community idlule yonke le ndawo le namabhoda kunani yabo yazi lapho uzwangempela ubuhlungu lo mfo ukuthi ungena mali ungekho futhi ngakini noma ungakhuluma uthi ngeke uzuzwa lo mfo wasemalawa wakwabuza intathelo wathi uke waba neseboda before yazi eboda fana secourt wangena nesibhamu court yebo ngeke uzungene la eHigh Court nesibhamu khohla ngeke uzungene esho la muntu uthi eairport kunomshini osikena abantu yebo obona ngisho imoto ngaphansi ugwinyele phakathi uhambe toilet uyikhiphe bakoparate Yeah. bakulenza uze toilet that's why ngithi mina ke sibhala labantu abalapha ama officials nabantu ekuzoyebazi ngalezi zinto ukuthi kuzokwenza into ethile ngesikhathi sokuthi ibheki lama drugs aserathini lawa atholakala lapha erathini lawa kukhulunywa nganje kulezi zinto lama drugs ayisuka eThekwini ezazofika la ushuthi from la ePhethweni ngiyacabanga ukuthi kunamaphoyisa nama toll gate la ko Harrismith nawudlula la kunemoto zamaphoyisa kudlula yonke into uzala ko Hitlerberg namaphoyisa yabo makume toll gate so kuza kanjani ukuthi into from mabe ukuthi ayikade ibuya pheshela noma ibuye lapha eBrazil noma ibuya la ibuya khona idlule iphume lapho emkhumbini awufika ngomkhumbi noma ebalonini izongena etruck na ukuthi itruck noma evenini izizofika la ibanjwisela ibanje isiphethe lapho umuntu otake over lapho futhi umuntu oyiofficial yonke abantu abaningi laba abaphezulu kusebazi nami nezinto ezokwenzeka ezirong okay manje sibali sibanga thina sisodwa la phansi nabantu abalambile laba labofika singayi la kunenkinga khona lapha phezulu kulabantu abagada sabayo la in blue light inkinga lapho abantu abakusondeleki oh yeah mawuqala ungathi uyasondela nje uzoba nenkinga uke wezwa ukuthi imashi iyasuka la emzini kapresident ayokwenza akasi kwenza so imashi igcine iphelela nje la ko-Luthuli House khona la eTradini beshisa amathakini umgwaqo wenze lutho sibana nje umgwaqo just wonke umuntu osebenzayo yabo so abantu nje abakhohlakele labantu abalapha phezulu bakuthiwa kuyayitela ukuthi Dizando okhona nto yena umuntu okhohlakele eParliament kuthiwa kudilizwa yena kutelekele lokho kudiliza ubani ngabe kukhulunywa ngcono kakhulu mayizwe lingabuyele emakhosini kanjani ngokwabo Iyazi belithathe kakhulu labantu amakhosi asekwazi ukulawula indawo lezaphethe kuzo kuphela awasakwazi ukulawula ngalawula umhlaba ngendlela engibuka ngakhona ngoba umhlaba manje uthi abheka ulawulwa ipolitiki yonke noma ngathi wenzani ipolitiki nje yophezulu makhisho isabelo zemali sikhishwa labantu abalapha phezulu eParliament ayikho imali emakhosini kufikela imolo yawo ayikho imali ongathi manje asiteleke nisothi inkosi ayisinike imali sokwakha isikolo cha ufuna uye ekhanseleni kuyiwe kumeya nayo iye inokho eminyango nethile kuzokufika le phezulu kwi-Department of Transport bese kuthiwa ke no madoda nabahloli bethi hayi anisizeni lapha ke isikolo sekunenkinga kanje yabo so noma ngaye ekhanseleni usho isimuzo kaze ngazala namali linomholo walo nje lo uholayo walo so ikhansela liyisithunyo kahle kahle nakuthi ikhulunywa ngekhansela abantu ayisibali ngeke man uyazi indaba oyithintayo ijule kakhulu pho yini le omele siyenze kanti ukuze siphile kahle emhlabeni wena ubona ngathi kumele senze njani manje kufanele kususu leadership engcolile kube kwabantu asicabanga ukuthi bazoba right abazokwazi ukumela iqiniso uyabona nje ake ngililanzela nje ngeke ngakhuluma la ngobaba uOwen Nkomo ngobaba uAnna Msweli uOwen Nkomo ulapha kwi-Inkosi Group wabumsweli ula kwi-traffic wabumdum khwanazi ula kumaloya ake sithi mhlawumbe nomama Mangomese nangabe ukuthi sithatha umfowethu lo Mancinza lo welakho sithatha uMancinza lo wenkatha uyazi labo bantu labo njengoba ngibabala nje lo6
ake singakusebenzisa ukuthi nabo phana umthandi nongizwe kuthiwa bebesendaweni ezithile nofela emntwini sike sibathathe ngamabomu nje ungizwe nophakela umthakathi nofela emntwini sike silinjele 9 le eshiya ingoma amakhosi ngoba amakhosi isencane okay ngeke ngisho isencane angideleli ukuba yiyo kwayo isithande nje le 9 sithi cha sicela ngene siphathele nje izwe sike sibone ukuba umkhwanazi singamshiyi sindlela 10 bese cengene isiphathele izwe nina nizobekana ngokweni ngoba ama position ukuthi wena uzoba la kodwa uzoba la umkhwanazi noma mangobese noma bengabeka labo president oyedwa wabo kwa be president bese laba abanye sebengahlukanisana ke kuma minister ukuthi njengomsoli mhlawumbe umfaka transport obuyazi ngendaba zemigwaqo nama transport abona owenko umfaka inkunzi group lo umuntu umkhwanazi umfakela ngabe justice uyazi ukuthi ikhonto ngayibona la eSouth Africa hawu ungaqonda twi bese laba olokuphakela umthakathi ke no ngizobayeke khona la bephethela endaweni lezi zokuphatha abantu la eduze kwamakhosi mina ke ngigqishe la uyazi ukuthi ngeke uphinde uzongena ekuthiwa inkohlakalo la eSouth Africa ke kukhishwa labo gogo laba abagcwele lapha nomkhulu laba abangcolile ngoba mawuthi uyabheka labantu bafike betshela ukuthi la eSouth Africa umuntu above 35 asaqasheki mawuthi uyabheka umuntu above 35 akamusha kanti futhi uyadelisa kodwa kwathi yimbo bengamsayinela igrant ukuthi ngoba usegugile ngoba akahola phela imali leyo gogo kumndeni kubona lo cha inkabi isishayekile isikhulu yabo mawuthi akusuka impi manje iRussia ibiza up to 60 uyibona abantu babuka impilo amakhehla ngokwala up to 60 kodwa bona balibeka ikhehla na 65 eParliament 75 belinike isikole kodwa kuthiwa umuntu above 35 akasaqasheki so that's why ngithi mina lento ukuthi almenza equal in the eyes of the law sibani iyafeyila nakufika kwezinye igaba kakhulu lento ngisayisho namanje ngeke ngiyiyekele ukuthi iyafeyila nakufika kwezinye igaba ngani ngoba shu lo mthetho uvuna abantu abathile uyabona nje sibani manje nangabe kuthiwa ngithatha isinqumo sokuthi ngiyashada umngabe uzobiza isibongo sakithi kodwa mase kuyiwa kubantu bangaphandle umuntu unayisuka ngaphandle ezoshada intombazane yala thola citizenship nentombazane intombazane nazo noma unayishada ubiza isibongo sendoda kunjalo kuza kanjani bona sebeshadile laba bese lo muntu ethola citizenship mara kanti kwenzeka kanjani vele sibalo ukuthi umuntu ethola citizenship ngomfazi cha inkohlakalo nje yosibali eqondile inkohlakalo nje straight engafihleki uyabo mina abantu engiphila nabo abantu base Zimbabwe abantu base Mozambique eMalawi angivamisile Mozambique nje neZimbabwe abantu kakhulu mina engiclose nabo la ngisebenza khona ngesikhathi esiningi ngihlala nabo babangani bami abanye so ngibakhonzile futhi kakhulu ngani ngoba ngiyawazi abangcolile abanye bazempela steno ukuthi bazosebenza bafike nje benze umsebenzi oright yabo kodwa nje bathi iNigeria sibali beke ngisazokubuza nje lapha sibalo ukuthi ngoba usho ukuthi usemzileni ngithi lapha embonini nisebenza kanjani bakhona yini abafundi bangaphandle njengobusho bakhona impela abaningi futhi manje lisurvive kanjani idlule kanjani lesimo sawo mhla ka30 no akethi kanjani nawo no yabona kukhona ngeke ngubizele association ngegama othathe isinqumo sokuthi umuntu obuya ngale awumlandeli ukhona kodwa nje angeke ngisho okay thina kulo wethu umzila abafowethu nje bonke siyaba welcome ngendlela ngoba ngizofika ngithi mina angimfuni lo muntu manje umuntu lamaphepha akaqondile angisho ukuthi njengoba wona nabona ukuthi angisi official mina kwazi ukubona ukuthi lo muntu unana kanabo lo futhi ize upheka lo labantu mina ngiphila nabo even labo abantu abaxoshwa thina sisebenza ngabo la emboneni iningi labo so manje omunye umuntu nje kahle kahle mina angifuni angimanda manje ukuthi ngoba yena uyilokhu mina ngiphila nomuntu nje wonke kodwa nongabe ngenzi kahle ngiyaqela eduze kwakhe ngoba futhi yebo ngoba nawo ungathi ngempela sekubuyela back to square one le emlandweni from ukuboshaka khona inkulumo ngayithola ukuthi ngalabantu ukwenzakalana madoda so bese kugcina bese kuthiwa ke umuntu usumbiza ngokuthi ngoba akakhuluma lolimi olukhulunywa usumbiza ngalamagama anoqala ngo K so mina lapha ngifika futhi angifisa ukuthi ngifike khona madoda ngoba mhlambe nje ngilala ngihlele nje ingoba ngilayisha labantu kunjalo la ngisebenza khona makungathiwa khona nangu umuntu waseMalawi utholakala lapha mhlambe kudadweni uthi ufuna ukumthatha udadweni ungenze njani lezo angeke sibale yabona thujuze umuntu idle kuthandayo so ikhuluma izinto ezifana nalezo umuntu awumkhetheli othandweni ukuthi akathathe bana yeke bani even ngathi ufika nomlungu angeke ngithi ungamthandi ngoba yena umthandile
yabo. So nami lona ngamthanda wethandwa yemaye ngoba ethandwa abazali bami. Yeah. Yabo noma ethandwa umndeni wami. Usha. Noma ngabe umndeni wami wona awungamthandi kodwa ngayithandwe yini ngizomthanda ngoba Ngoba ngithanda. accept. Yibo kuzofuneka lapha ngeke ngicele futhi ukuthi ngicela ukwenza lokho. Yes. Ngizokwenza nje lonto leyo nomuntu wami oyithanda ongayithanda iyeke. Iba njalo. Ngifuna sibuyele la ku 3 million. Ngifuna sibuyele ku 3 million Sibali mani abantu bayakhala Sibali. Naye lo mfowethu lakho I think uyamancinza yini? Amancinza lakho. Uthini ngaye Sibali uyayiveza le ndaba asazi umqiniso ngana. Uthini ngaye Sibali sami yini ufisa aveze ini ufisa anciphise kuphi? Umancinza Sibali indoda engiyithembayo. Yeah. Kakhulu sengeke ngambuka nje into eningi efaka abantu emafemini khipha abantu bokuhamba abangaqondile bafakela laba bakithi emzansi la ekhuzana emafemini nokuthi kade nabezama ukuthi bamgwazela engavumi. Yeah. So ngakelo sajelo ngiyamthemba. Yeah. Le ekaphakela umthakathi nongizwe bahambe impela baye president ama video circulate kodwa ayikho video circulate la sibona khona ethatha envelope ebrand noma isikhwama esiqumbile ukuthi uthatha isikhwama esiqumbile right ke manje sibona khona ama EFT nama transaction yonke lezi zinto lezi asazi abantu abanolwazi ukwenzakaleni ile big 3 lapha njengoba manje uyazi ukuthi Sibali mina engingakusho ngingedwa njengamanje yonke into sebalazweni manje ungakufihla phela kwaleso sikhathi kodwa mase sikufuna sokubuya nabo kuphela kahle yabo. Owamanje I think thina lolwethu ulwazi luzohamba lwami liphelele la okukhulunywa khona lezi indaba kodwa ke manje uma bengakhulumanga laba abathathu thina ngesazi so thina siyazana but wena Sibali ubonazi ukuthi lo mfowethu lapho ubeqinisile ima 8 uphakela umthathu banengxoxo bobabili mangabe uyayichaza umancinza futhi umancinza umfonele igabeni ulokhuzana uphakela umthakathi befuna bekhuluma ngale ndaba emeeting leka khuzana ukuthi engavumi mangabe bemnika imali engayi futhi kule meeting uthi egcineni ukuthi nayisethu yamzama uphakela umthakathi akasamtholi efoni akasawaphendula ama calls akhe naye khuluma nalo muntu lo bodyguard kaphakela umthakathi akasamphendula futhi naye ikhona ivideo ngicabanga ukuthi mhlambe ingena izolo phambi kwezolo video leyo ekhuluma ngalo ukuthi ngibazame kakhulu mina la iphone ngingatransfera nje ukuthi uyilalele ukuthi thini enkulumo le so kungeza ukuthi umancinza ukusola kwakhe ukuthi laba bathola imali abanye bathi le nkulumo esho umancinza uzama ukuketula ukuthi kuphelela amamasha ngoba kukhokhelwe nabantu ababathi umancinza ukhokhele ukuthi akakhulumele inkulumo khona abantu bengenza umthembo uphakela umthathu kuzophela lamamasha manje abasathembani bebodwa labantu kahle kahle kumanje yabo njengoba ngisho ukuthi abaye basola umancinza ukuthi umancinza ukhuluma into engekho abaye basola ukuthi laba yiba abagangile ngoba bothatha intshontsho lapha iyo ngisho mina abantu abanolwazi ngayo yonke lento eyenzakalile yilaba kade belapha endlini manje ngoba bathuli nabo nje manje kodwa uma thatha iside likahulumeni simbonile ubaba uRich uRamaphosa ethi ningawupost umbhedo sithatha inkulumo kusibekela sithathe ke izithombe zalabantu behleli nayo upresident siyibekela sithathe uZoso simbekela nale phone yakhe ngoba sibonile imali ephethe ngesandla uZoso nami nginemedia imali yemedia izikheshi izangelo kuzana amasayidi ngebank nje straight ngoba isu international so ke sifuna sibeke nayo umancinza yabo ngiphinde ngibeke nale statement sokuthi give me 5 million for food only bese ngibeka le statement sokuthi banginikeza u10 million ngawunqaba ngibeka u3 million ngawuthatha yayibona nje abona awuhlaziye manje wesibala wona u10 million imali leyo ongagcina futhi mhlawumbe ungazogcina udlule emhlabeni ongazange ube nayo even imiliyoni kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi ugcina udlule emhlabeni ongenayo so wena futhi ufuna uyicabanga njengomuntu owi-leadership ungacabangeli sisi uba uzothatha umqondo ukuthi usofuna ukuba ku-leadership cabangela abantu labo uhamba nje nalabantu baholayo ukuthi the day bekuthola ukuthi wena sekunezinto
ozenzayo abangathandi impilo yakho injani isafety yakho kade wona ugijima nabantu bawuphithiza amaflethi abantu la abantu bedestroy izitolo zabantu egcineni wena usuthengisa labantu lapha abantu banezitha sikhuluma labantu banezitha uma nje kuthiwa kufuneka abanye beboshwe ukuthi bakwaluthi izitolo zabantu abantu kufuneka ukuthi amakhesi ebrand nabe labantu abakuleadership wena futhi usuphuma apha madala side siyokwenza ukukhohlakala futhi uthi ingala abantu labo labantu bekulandela abakuthembayo ukuthi njengoba silandela le ndoda le yonke into izoba right iyona ufuna uyicabange leyo before ucabangele isisi ngoba okwesizwe sibali mangingafe manje nje sifike manje sifike ngemoto la akekho kwazi ukuthi sikhuluma nemoto lesinikazana before singena la endlini so nje wasesiphambi ngamakhamera ayikho into esinikezana yona siyaxoxa masiwacisha la makhamera lawo sijika lapha nje ngoseje ukuthi ayihamba sibali yabo akekho sele proof ukuthi kwenzakaleni madoda umuntu nje ongayithola yonke le nto adenzeka lapha uyedwa umkhwanazi phela okay ngoba umkhwanazi uyazi into nayiseyilandela sibali ukuthi step by step from a conversation from start to 2012 nini yabona umuntu ongayithola yonke le nto ebenza lapha umkhwanazi phela thina soshaya amakhala sosithi bawuthathela uthini kanti mhlawumbe siyabathuka empela sibali mhlawumbe siyabathuka abantu abazange ngempela naleyo nto leyo uze wathi omunye sixoxe nje wathi hayi into so proof yokuthi le mali abayithatha funa liqhubekela amamasha nithili kuze kwenze uhulumeni enze lento efunwa abantu once wasitopa la mamasha obviously abantu into bebayithathile imali nomfutho phela ngibambelele angibathi manje every ngolesine kufuneke kumashwa ngithi banabe ngake behlehle nje bebayithathile imali usho njalo ukuthi uyazi ukubali ngayithula ngiyabagweyo abafowethu laba manje ngabopha umthatho ngizo ngiyazi enkulumo safuneke kanti ngeke beyithole yababopha le nkulumo uthi Ronnie bese sethelo mama kushuthi njalo ngolesini siyamasha uthi uphamthazi manje ngizwa akashongo yena kodwa manje media ethile ithi media kumanje umatasa lekhaya insizwa uyaviva avivekuteleka hayi ngathi ubuyele kulelo kuzana le information yakhe lenza yini emhlehlisile manje no wesibani yabona manje awuyizile kunenkulumo ethi nge4 November ngithi langa labelection yobe kumasho njalo ngolesine yobe kumasho ufuna ukubabona phela nje kade ukuhlale wenze akali bayiqalile bayiqele yabo so manje nami umuntu ngithena ngimlalela ngathi ngikubuze yasibaba phela ugunduli kanjalo yathi mabe ke nje wathi wabeke machine njalo ngolesine imiliyoni ikhona bekukhwini so manjalo so manje kuthi abafowethu kufanele beyazi lento ukuthi njalo ngolesine sifuna sicela ukubabona la imamashini mfowethu uyabona nje manje ne mangathiwa lento phela kumele sivivinye nxa zonke emakethe ake sithi abatholanga lutho uhulumeni usikorile uhulumeni ngalesi statement ngiposte kahle manje yabo ningawupost umbhedo aqede anginike lutho umbhedo akakhuluma ngawo beka upost ngoba phela nanje wasikhuluma nje lokho lapha afuna ingene kwimedia yes beyizwe besikhuluma ngana mhlawumbe ubaba Ramaphosa ade ngafuna ukuthi mhlawumbe ba-edit basebenzise AI phela manje sekune AI iyayishintsha ithoni yomuntu yayizothi akusesimile ukukhuluma ngomongana AI right ingangenza ngidansa ngimile la ingidansise ngimile kodwa mangabe kuthiwa ngikhipha ivoice funeka umvoice yami lapha but AI ayiphumi ivoice yami just inga-edit nje kuphuma ivoice yomunye umuntu engamanje hayi Ramaphosa istatement zakho ndoda asikho kahle abafowethu laba abane Victoria sifuna ucela uyibone amamashini ayikabi every ngolesine siyayibona ngoba asiyazi le nkinga leyo bahle bangahlehla kanjani leseni ngoba akafiki lesine ake sibabheke ukuthi kwenzakalani ngolesine yebo noma sasho ukuthi bazoba la eGoli mhlawumbe bazoba seNatal kodwa ngolesine sifuna ukubabona bephuma gquma nensizwe uphela umthakathi naleveve kade nayo yebo uphela umthakathi ngoba makhosi ungizwe ufele emntwini laba bafowethu laba bayade benabo sicela ukubona amanga sibaluthe wena ingoma Makhosi isencane
no ayima ngihamba nabo kodwa yayingekho time ngiwa lapha siyibonanga nabe veza lapha eThumbu siyibonanga that's why ngithembe ngicela ukuthi ngiyihoxise kancane iyona ngoba isencane ngifuna lapha ngiyibonanga ngibone nje ungizwe ubhuti lo phakela umthakathi so yibo labo sicela ukubabona nangabe la kulama masha khona ukuthi hayi phela babe khona abafowethu sibabone hlala sibabone usuyithatha le mali ephethela yazi sibali yazi nangabe mhlambe sithi ngiphila nezikwili besikwili sikangibambisa imali ethile sibani usho ukuthi emva kokukhuluma kahulumeni uhulumeni athi ningawupost umbhedo bese yona ubona uphethe imali why isikwili singakunikanga cha ngaze nje mhlambe wayiphethe sibali yazi iphakethe lama silazi ukuvuza wathi livuza kanjani uzozo siyabona legqoma amaguza ngena lapha nakhe ama double story angithi yabona bathiwa sithi nje la double story engayikho ngabe sithi hayi uzosebemnika imiliyoni wakhe double story ngabe sesisho njalo so manje iphakethe lomuntu asilazi uvuza kwalo nokungavuzi kwalo ake singamjaji ngoba ngempela mhlawumbe wayebanjisiwe uzozo umuntu wemedia yabo so engayifuna itrend ngayo yonke indlela ukuthi ake ngenza into ethile khona izotrenda lento kodwa sikhuziwe nje kodwa singawupost no abidabona lesibana ngiphethe imali akusiyo umbhedo manje ngiphethe imali ethengayo ushilo ukuthi u40,000 40 nomntu bantu 31 amsaza uzayona ushilo ukuthi iduri should uyithandile yabona msibona ngavotha sengiyothenga into engiyithanda mhlambe nami 20,000 mhlambe ithi phayithathe gcina lapho mhlambe ngiyothenga ka35 mhlambe ka60 kuya ngokuthi ngithandeni ngemali yami uyabo so mhlambe nami umuntu udayisa imoto la ngizongiyayithanda ngihamba lapha ebank ngifike ngenzela ukuthi hayi awunginike isambe singaka lapho bank khona ngisayifuna ukuyithenga la bavele ba-approve meeting my approve meeting yangena ngale sengifuna lapha mhlawumbe ngithi hayi ngoba i-trend ngizoyithola la angifike ngibekele isamba la ngisibhekele la yabo so amanje angake singabajajini lento ayithi mina ngicela sike singabajaji bonke lapha abantu ababelapha bakumele ube ummeli bayo sibali mele ube ummeli ekhambela wena uthini uthi akumele angifuni ukujajala ngisho iqalela angifuni ukujaja umuntu sibala yabo safu siyacelela sibala ufunda nangephuthu ukutholakala ukuthi ngoba sasa kuthwe ayosondela ndoda la yakhuluma unkulumo nje umfazi bale yakhuluma khona ukuhlangana khona iwaziyo ngale yanto so nje oje wangazilutho nje akazilutho ngempela futhi ngiyokwazi the day sekukhona abaziyo ukuthi benzakaleni ya uthi hayi cha ngempela bakucaphuna okuncane imali kayibuka ke sibali sibali wena kodwa mangathiwa sibali nikunikeza imiliyoni walinqaba yini sibali kuleya position kaphakela umthakathi noma uyangiswa nginganqaba sibali ngabe ukuthi nginikele ekutheni ngifuna ukulwela abantu okay ngoba njengoba ngisho ukuthi sibali yabona inzima ngabe lento ukuthi uvusa abantu belele ngamakhaza kuyabanda manje uyobagxumagxumisa yonke indawo le bashaye bakubezelele kunjalo ngoba bakuphephe bafuna ukuthi ngempela lento yabona sibali kunzima ukungasebenzi yazi ukuthi la kunemize wayo ngenxa ukuthi abantu bakhona abasebenzi ngempela sibali kanti futhi into ofuna ukuyibheka sibali yabona lento ekuthiwa imindeni nenkinga lento ekuthiwa imindeni kunemindeni egangayo yabo so uthola ukuthi wena uyakwazi ukubaka mhlambe akazi ukuthi wena uyazi ukubaka yabo yazi ukuthi ubulala umuntu wasemndeneni ukuthi uyinkinga engakanani okay ngoba kahle ubuna iganga la kusukuva lefuna umsusa endleleni so kodwa ngoba kusukugwema ukuthi manje umuntu omndeni ugwinya noma kushisa kunjalo yabo abafowethu nje babegxumagxuma labana baqeda isikole bafuna ukuthi kudliwe emakhaya bafuna imisebenzi wesibala bona ngeke ngilenzele nje la embonini yala embonini nabantu abanamajazi abashayela ibhoni kunabantu abakumahealing abanamajazi abashayela ama-healing so cabanga lo muntu ufunde iminyaka e-college or e-university or lapho afunde khona ukuthi ufuna ukuthi naye improve impilo yakhe kodwa ngesimo sokuthi mhlawumbe kukhona nje wathi yabona ekugcineni lo muntu ewela lapha nasebenzi nasakuvele ithi welifana naleli lo muntu uyafisa ukuthi engathi engaphumelela esebenza ngeke asihlale ngayo kugxumagxuma lapho ukuthi akuhambele abantu ukuze ngizokwazi ukuthi ngisebenze awucabanga yini khona lapho sibala ukuthi vele kwalento ematch and match or idudula or any organization edila nokususwa kwabantu noma nokuthi abantu baphile kahle kwayona ithunjiwe vele icreate ukuthi kungabe kusaba nenye eright ezocreate leyo sibala ngeke ngiphike yabona nje ngitshela i-operation dudula nayiqala isungulwa ama-leader ayo mina bengiclose kakhulu nawo
Tlatalax usisizana laba behamba khona bekusuke ngikho isikhathi esiningi ngoba babantu ade bengiqasha bebefona nje ukuthi ayifuna imoto eziwukuthi lapho sendaweni ethilekela ngelukuthi befike besithathe nalabo besithatha nabo ngeke ngibabize public abantu bethatha mina noba kodwa nje la kade bebe khona bekusuke ngikhona nayiqala lento le izingena nje la kwimoja lavu la kulunkusisa sekushutha sebamba la emafemini bekhipha abantu lana abadayisa ukudla okubolile ini bexosha abantu bokufika vele kade lento bayiqala labantu yabo uma ungathi uyalandela uMackenzie uyowaxosha abantu bokufika eCrocodile River le Limpopo uMokithi Mackenzie ebajaha amavidiyo khona aseculator namanje yebo uMalema so ANC Youth League bezongena la kwilokhuzaneni bengabafuna abantu bokufika kodwa uthena iselapha waqala manje wayijika lento manje oseba protect abantu bebengena abantu balamza singathi phela bebengenawo lo mqondo ukuthi bexosha abantu kodwa lento iqale kuwa ama leader ukuthi ebakhombisa ukuthi lento le kunento wrong la mase bayijika basabatsheli abantu ukuthi sesiyajika manje lento le sesiyabathanda ke manje labantu usekhuluma nje umuntu ethi yekala bafowethu protect our brothers and sisters yabona kodwa uyofakela abantu lento ukuthi lento lene nabantu abangekho right la yini la ngase fika ithola lapha phela ifika lapha phezulu ukuthi naye nangathi uthole 3 million lapha na wasethi ayingeke manje abahlale manje labantu laba bamna sengidla kahle yabo kusho lapho ngithi udayisa ngalabantu laba athi abanabo ngoba obheka nje sibalo ngiyalinganisa angifuni ukuthi ne-NC ne-DA EFF MK IFP amaqembu amakhulu ne yes sir kenze umuntu uthola usesuka la kadela kwi-IFP ngiyalinganisa angisho ukuthi njalo usuka la kwi-IFP manje usojoyina MK uyabatshela nabantu kubambashela ukuthi asameni nizozana nizojoyina IFP futhi sengiyaphuma manje ngilandeleni ke manje sengiyalapha noma uvela uphumela wedwa nje uhamba wedwa la uyotshela abanye futhi phambili ukuthi uyoshumayela ivangeli usho ukuthi ngahlahle ufuna abantu ufuna ukubenza abakho kahle kahle ufuna ukubenza abakho no abantu abalapha ku leadership usipana bakho ezinto engingabacabanga abamcabanga futhi omunye umuntu ungisuse eqejini lami wathi ngizokuvotela usuyangishiya lapha eqejini mina ngiye lapha ngoba ngikhonze wena usungiyekile manje usulapha uthini ngami mina othi angize lapha utheni ngimi ngenze njani ngikulandele futhi lapha mawufika lapha sekuxaka futhi usudlulela phambili ngisuke nawe futhi ngishonele shuphela ngathiwa ngintombazana ngabe madoda amanga manje sibali mina ngicabanga ukuthi njengoba bevuma ukuthi abantu bokufika abafowethu umuntu omnyama nje ungwakithi siyakwazi kahle satshelwa yibona ukuthi labantu abona bakithi yebo sasingayazi thina ukuthi sihlukene yebo thina sathi nasikhula njengoba ngingayikhuluma kwenye briefing esike saba nasibala ngathi mina umlando thina esinawo usuka kushaka uza manje angazi mayikhumbula lo nkulumo ukusuka ngale kashaka ukuthi before ushaka ukhona abantu asinayo ngaze ngakhuluma ngale ngenisa ngendaba uhulumeni waseFrance ukuthi eFrance ihistory yakhona uhulumeni wakhona wayedla imali zomphakathi abantu beteleka njalo ukuthi hayi udla imali umfazi wakhe shintsha kathathu ngosuku nekuseni uyageza yaqoqa emini uyageza yaqoqa ingoba ayiqola sophinda ayiqoqa beyishisa lawa to Mary Antoinette thina la South Africa phela sakhona za eBritain sasingayazi le nto leyo la besilawula izwe leli belawulwa phesheya njoba namanje usajalalela ukuthi silawula oRupert oma Oppenheimer abelo mbale phesheya bonke lapho yabo so now uzothoba bana amakhampani 178 la eSouth Africa so kusho manje na ungabheka amakhampani onke bangaka abantu abaqashile bala eSouth Africa nabe ngathi manje bayawathatha la makhampani abo bawabuyisa la phesheya bangaka abantu abazohlala bengasebenzi so manje yiko ethi mina belijulile sibali kakhulu yazi ijule ngalendlela ukuthi uyayibona yini kodwa khona ukuthi landela into engekho ayo sibala ayo lapha abona nje abantu abaprofitayo ama officials sibala yiwo abantu engicanga ukuthi abathi umnotho bawuficile thina asiyazi lonto sizwa ngendaba ngoba nakusasa ngavuka ngileli qembu phambi kwazo ngivuke ngilili mina nje akukho kuzongisiza ngiyeke into engenza ngihambe ngiyovotela umuntu ukuthi akadle nezingane zakhe nayisedla nezingane zakhe bese ngikhohle yabo so manje ngithi hayi mina sibala lezi zinto zalama political party sibala kakhulu because ungathatha uyibheka lento why ma umuntu ehange athi
angibafuni laba abokufika. Khumbula sibala ukuthi umuntu ongabafuni omakhelwane nomuntu okuyena waqala indaba zamabhoda abelungu kahle and umuntu obeka abantu esihlalweni umlungu and uma uke wakhuluma before isihlalo ukuthi mina ngizokwenza ukuthi abantu abamnyama baba abafowethu izwe lonke iAfrika izwe ibe izwekazi. Ucabanga ukuthi wangena yini eParliament? Ayosibala kulula. Yabona nje uma nje Malema nangathiwa ushayile ukhetho sibala. Ayokunenhlanhla. Ngale nkulumo ukuthi uthena abantu bonke aba welcome abamukela ama-Africa to African. Mawuthi abheka sibali iNigeria ungabavulela kanjani abantu abafana neNigeria abantu abakhohlakele kanje. Kunemanje sibali kunengane efundile eBirmingham lapha abantu abazalwa baqhuma amali ama-university. Birmingham ehlala emabridge nasahlala nasemakhaya. Manje nawathi uvula amabhoda ngempela amabhoda asahlwa kuyindlela yokulawula izwe nawo ngathi uyabheka. Kumanje njengoba i-corruption eningi kanje la eMzansi ileke ibese amabhoda. Kuleke amabhoda kungena abantu. Njengoba ngisho intombazane yakhuluma kwenye imedia la ngisazi ukuthi abantu le media le. Bayibuza ukuthi nangathi wawuphathe yona sisi yini ongayenza. Yakhuluma le ntombazane. Yakhuluma sibali. Futhi ngangitsho mhlawumbe ngapha koThekwini ngendlela. Yazi athi mina nangathiwa ngiphethe. Akekho umuntu ongathi usebenza trays endaweni eyi1. Yathi mina nangathiwa imoped ake ngilinganise njengasemanesi mina kusasa ungavuka usebenza esikhothi. Phambi kusasa uvuke uvuke lapho uyajuthwa not ukuthi thona iba permanent la ngoba ugcina usuba no connection because izinto wrong. Uyabona bathiwa nje amabhoda wonke abantu njengamasotsha kuthiwa nje rotate. Ngaba yikho le nto la. Njenge-security. Yebo kuthiwa nje namhlanje usebenza ebhoda le. Kusasa uyathi ebhoda selisuthu. Kusasa ebhoda le ungazi kune connection ngoba uwo ogcina usukwazi ukufaka abantu abarong ezweni. Yebo. Yabona le truck lethu iba nje ukupledge le shamabhomu le truck olibus likho le truck eba nje shamabhomu lo lapho nje ukuthi adlule kanjani ezezofika la eMzansi nakuthiwa amabhoda ayasebenza ngokuqondile. Nakhona uyaza ngithi ukuthi ibanjwa ngoba sekufonela amaphoyisa. Ubheke endabeni. Khona umuntu ophezulu owayazi ngalezi zinto sibali. Kwase kuyaxatshana. Bakrosana. Yabona once bakrosana abantu sibali Kuvela khona amaqiniso. lo vele Chris. Yabona ngathi nje ungizwe uphakela umthakathi. Lo wabhudo lapha. Mawube ngake nje one mistake. Bakrosana. Kanti umuntu lo bhudo lapha wena. Angazi ukuthi bathu bantu lapho nje ukhona nethombe sikhona sibali. Uyavela langabe kunjengoba la angeke ngivule ifoni manje. Nakumamashe mashe. Noma mashangaze ngimnothise ngoba nje bebaningi abantu. Bona nje lapha abavela abawu3 uhleli ngapha kukaRamaphosa bephakela umthathi beungizwe. Baba u4 lapha abantu nabevela lapha kuyidesk leli. Liday bekrosana lawo la khona iqiniso lento yenzeka lapha. Ukwenzakala. Manje benze njani phela uze bengakrosana? Funa benze sure kunawo bayitholile lento sibali 50-50. Madoda. Ngoba kwayi 80-20. Baya ozoso bayazi ilento umucabanga. Uzoso sibali ulwazi onalo ukuthi wenzakaleni. Kodwa ngoba sibali mangihamba nawe angeke ngudayise. Lo ufuna ukwazi. Kuze ngudayise sibali ufuna umuntu ekhuluma nami into engizoyizwa. Futhi Uthola mele uthi 3.5. Funa yabona nangabe nje uthi nje kuthiwe lalela lento uhamba nayo sayifoni. Yeah. Funa ngiqala abashara bami ukuthi usisi uzosala kanjani ngalezi zindaba. No, ngijayela le ndoda. Ungalala kungayi ndoda sibantu sokhala. Hayi namhlanje uzokhala. Ngizokhala ungamasondeli. Ngizofika mina ngabe ngathi ngokulindela ungisi. Exactly. Zakhalela namhlanje. Once kodwa wathi umuntu waphatha ukuhleva phakathi kwabo. Phela imali yaphela sibamatha ngiqhamuka nenye ngaphansi kwa3 million viki nje mina hayi uzosoba manje awuxoxe. No, akulula ukuthi axoxe ngoba izinto eziningi uzoso uzeza nabo. Oh. La hamba khona lamadoda la hamba khona uzoso kusukela. Cha umuntu eBhosha wayequkula abantu asimbonanga manje. No, umuntu eBhosha yabona sibali umuntu eBhosha ubhudo ohlala emphakathini isikhathi esiningi. Umthola noma inini noma kuphi. Akanayo ikhamera. Akanayo ikhamera ukuthi lena ke iqondile nomuntu eBhosha. Bamshuta le day kwenzeka leyo nto. Yabo. So kodwa bakuthiwa emamashini nje wonke lama mashi uba khona eThekwini uba khona njengoba uzosonathiwa kukhona naye ngabe khona ngabe sithi uyakwazi. Uyazi ukuthi uzoso uzoso umuntu eBhosha
isidudla lesi toilet laba kade bevele nje nalolo lomunye khona ngazi wathi umfowabo wangizwini lo wayegibeza uMangobese eThekwini lokuzala nongeza ngoba phela angithi sibala ama-families abafowethu ngeke siwazi wonke ububanzi babo mhlawumbe sengisho ukuthi mhlawumbe uzovuka kusase ngasekho eskimini njengomuntu ebhosha kodwa ngoba kade behamba nayo izinto eziningi yabona sibana ngabe izinto ongizenza nawe khona ubuhle bakhe engibaziyo khona ukungcola wakhe engikwaziyo so the day ukuthi ukhipha amabhongo ngami nami uzowakhipha phela amabhongo ngoba sengiyazi ukuthi nawe lapha nanto phela uqondile le mali ayiphethe laphana nje hayi lapho ngithemba nakufuna ukujaja sibani ngoba bayithi lo ngibalekele ngoba into yakhe isitiza siyazi ukuthi isakhe kanjani mina uZoso ngiyamkhulumela akaqala ukuphatha imali uZoso mina ngimazi mfowethu esashutha ngeroll on efaselo godweni lelokuzana uyothini lomthanyelo kanje engitshela mina sihlele kanje eThekwini seworkshop ePhumalanja mina uzongibona ngizophakama lelo iqinisa impela uZoso wafunga kimi waPhumalanja nginike 2 years so engena camera shaya ngenye icamera encane leso sikhathi ayanga nje ku2 + 2 apha kabanga le 2 + 2 2 + 2 + 2 noziwonke hayi le gola ngithi kunokundlamini le gola eThekwini umzimba kaMani eThekwini nomzimba angeke simchaje udlamini ngeke nganaye sibali indoda nje esebenza nje ngabantu njengoziwonke nje ongeke uyicabangele okubi yabona futhi nje esazi istory sayo so manje abantu abanjalo sibale kuba nami angathola ithaza ngita idlamini ngiphethwe ikhanda noma zikode ngiphethwe ikhanda uzonginika umuntu okubhema ubhemela ndoda liphelele right so akuthiwo labantu abathi mina ngizokutshengisa uxabu unalo ufundo uzoba umkakho la uzodlula lo ufundo usubonke so manje abantu abanjengalabo ke abantu ongabathemba wena entweni ungabathu basuse entweni ezikungcona ucala bayake ngibabeke ngapha mhlambe ngoba kade engekho nje umzimba okhalimali ukhumbula ukuthi nokuvela la ukwemashe ngoba kade engekho nje lapha kulento kaHulumeni umzimba okhalimali mhlambe uthezeke yakho mazi ukuthi uMK mazi ukuthi uMK nasemnyangeni yabo so manje kulezi zinto lezi entweni ezingathi zikungcola angeke ngithi ngingabasondeza lezi zinto ezifana nalezo ukuthi mhlambe ngathiwa usengcolile kanti ukungcola yini lapha etafuleni noma ngabe phela sibale ngizothatha imali kade abantu ungasabatshela abantu ade ngihamba nabo sengcolile ngoba labantu labana bathembe mina njengoba ngihamba nabo njalo sibale bala lifana nokudrive imoto mawuphethe abantu aba-15 emotweni impilo yalabantu bonke abala ilapha kuwe yabo so one mistake wena waluza i-control lapha noma wenza into wrong ingaki imndeni ezoluza impilo zalabantu baphethe so manje ufuna uconcentrate entweni okuyo yabo ungathi ucabangela wena uyi1 uthi ngoba nangu umuntu ekhomba senzovele ngithi ngilandelwa ibhasi no ufuna indawo ozopakela kwesayidini uthatha umuntu ube right ngoba the time wenza into wrong khona usafarayo yabo so that's why ngithi mina abafowethu nje ngibazi kahle abukho ube ngibazela bona mhlawumbe sibali uma kungathiwa uwena uphakela umthakathi ubungenze njani silwa nesystem kapresident njengamanje and upresident sebizo omunye oyedwa wethu phakathi kwethu wena ubungenze njani kuleli ithimba njengoba siyiteam yabona sibali egroundini manje siwana egroundini njengodala kusenithembana istrike sithemba ukuthi lo semuva le ufuna ingangena number 5 lo hey number 5 sithemba number 5 ufuna ingangena amagoli no number 5 uthemba ukuthi number 1 ufuna eshaya amagoli yabo so labafowethu abaje babe amaledi befuna bethembane bona bebodwa kuqala ukuthi madoda asithathe isifungo manje le oath esithathayo manje akekho uzoxebuka kuyo once waxebuka wena siyakhipha la siyakuexpose futhi ukuthi wena usuwenza 1 no 2 kwazi umhlaba wonke yebo mawuthatha isifungo sibali kusuke uthathe into ufana ukuphila phela uyafunga so the time lapha president mangabe ukuthi kwaziwa le meeting wafuna behambe bonke bembumba bonke njengoba belapha kuyithi ukuthi sitshele ukuthi uthini hayi ukuthi mase sizohamba senibabili senibathathu senu4 so 9 ethi eqenjini khona ngezokuhamba kahle sizosola singazi leyo iyacaca ngeke sibali ulethe inyanga ekhaya izolapha umkakho nengane zakho la ekhaya abafazi be5
wena uzolapha uma usibona inyanga ngoba lapho icela umuzi indlu yakho lokho baba uyalo uyaloya hayi baba uyalo maqala sibhibha izinto la ekhaya sothi hayi inyanga yakho le baba ngoba inyanga nje silaphe sonke sazosilapha umuthi abawuthathe lapha abangicaba ngawo nabo bakugabe ngawo exactly izoqonda abona ngakho lento abayenzile ukuthi beye lapha kupresident bafuna behambe bonke ngoba manje kunjengoba manje sebeqala bengathembani nje sekukancane ukuthi bengaphinde bethembane nangelinye ilanga yabona isivele sihlukumeza umphakathi ngalendlela yokuthi uma ngobe sewasho ukuthi ubengazi lutho futhi engazi lutho ngempela manje usho ukuthi sisidoma ngaleyo ndlela abantu basidoma ngaleyo ndlela yena ukuthi ababoni khona into eshaya yabona nje wesibali lapha naqala yabona amakhala ashayisa futhi wonke umuntu uzwashaya ngeke ehlale ngashaya uyabona even usisi lo ade uyidudula uzandile ngathi sekungena kwi-Action SA lalo asesingangifisa ukuthi engathi ngangena kuyi-march and march right i-Action SA inabo abantu abanezinto ezinhle lo mfowethu uThemba Likhele nobhuti lo Xolani yes bakhona abantu abaqondile kwi-Action SA akukho kube okutheni esikwaziyo ngayo right umuntu akabe muhle ngaphambili nangemuva kuba muhle endaweni eyi-1 asilazi ngemuva lakho njani kodwa ngangifisa ukuthi engathi njengoba wayethatha isinqumo sokuthi uyaresigna lapha engathi bengasebenza nalo uMangobese ngendlela engimbona akapowerful ngakhona nala akahamba khona ngena amafeme enza nje eclean ukuthi nami umuntu angakubambisana nalo mina ngiyawuthanda umoya leyam kodwa uyabona indlela anqundeka ngakhona manje mfowethu uyabona lento yokuthi kunabantu bokufika nabantu bokusuka nabantu bangaphakathi iyalibulala izolo leya muntu kakhulu ukhulela eGolmesho yabo akanalo ulwazi ngemvelaphi yakhe you understand uyazi ukuthi kunabantu bayakhumana khona nomsisa ngambona wako Malawi ngapha yini Malawi noma yini Tanzania uyazizwa kwaMalansi azakumlela siswa isebenza ukhosini uthola ukuthi umuntu ukhumalo bafu you understand kodwa ngenxa yokuthi wazalela eZimbabwe kuphi na endaweni okukhulunywa mhlawumbe olunye ulimi uyayibona njalo akazi ukuthi ukhumalo emva khumalo kuthiwa ngangezwa omunye umuntu exuba ibomvu ngaze ngahleka athi ilungile kabami lokho kwaziyo uyayibona njalo so ke ufuduka kwabantu sibale kusilimaze kakhulu iyona into yalimaza lesisi lo siswedudula ngoba umbone ngesengase namandla ngoba ukhumbula ukuthi mefika wahlasela ezibhedlela wathi ingane zingangeni elingane zama foreigner cishe zonke zizalwa la eSouth Africa njengaye naye uyasho ukuthi ngiyavuma ukuthi abazali bami baseZimbabwe bathi mina ngizalelwe la njengalezi ingane ezixoshayo endabona nje sibani mina nginengane eZimbabwe izalelwe la eGoli bayithengise umntwana bayithatha bayisala izokhula yazi yonke into yale mayifika ithola uzwane wale Zimbabwe obiza ngenye indlela izona nje izokhula yazi iZimbabwe uyabona so should uma ngabe uthi abheka sibali lento yamaculture iyasishaya kakhulu ngoba ngempela nangathi nje ngiyasonke eZimbabwe angifuna ngiqale ngishoniphi mangifika khona sengifikile ngizoshona apha ngoba phela uma wayasaxhumana akusekho nje usixhumanisa naye wana nje ukushifta la wahamba nje wafona ngasaphinde yasebenza wakwabuya nje kayi-1 ezombheka ezongitshela ukuthi ingane uyitholile right emva kwalokho futhi ophinde wanyamalala mangathiwa kuphela nje u-10 years 15 years mhlawumbe ingane siyishawa yinto efuna iculture sekufuneka isuke from le Zimbabwe ngoba mina angeke ngikwazi ukusola ngeloba neZimbabwe angeke ngokuthi iphuma ibhekile yabo kusasa lo ngane bese beyizothi igolekole lase-South Africa basho njalo amagama bayishadwa ahamba kini ayazi ukuthi kumele isukeleni izela iyashana ifika lapho yabona igenge engangathi igenge isenkingeni kakhulu kade ngibheka nje ngisho ukuthi kusazoba nzima la ukhumbule ekhaya usazoba nomsebenzi yabona lento yokuthi afunele abantu kubo ngoba abantu behamba kanje beshiya abantu ababo bazele phela laba hayi lo bhuti ngeke ufuna ukhulumele vive bakhumbule ekhaya imvele enjalo nayo le mali egrant kumele ikhuphuke manje ngoba sobaningi into osizokuthola phela kufuna phela inyawo bisazodliwa nje la ngoba bazobaningi abantu abanestress ukuthi mina ubaba waxoshwa uphakela umthakathi ngo-2026 manje sitshela emlandweni hleli la phakathi uzobe sewafa lesikhathi mhlawumbe uzobe sewupresident benongizwa bethi awuba ungizowashaya uphakela umthakathi ngalo yanyana so kunzima kakhulu sibali siyabonga kakhulu sibali ngiyakudinga nangeliviki elizayo hayi sibala asithembe ukuthi kuzokwenzeka
Sibonge nje nethuba esilitholile salisebenzisa ngathi uNkulunkulu angabagcina bonke abantu bakhe. Asivalelisi isekhaya. Danko.